Kutagitaho twakwakira mu makuru Agacencwire amazina ndi Esther ahura hamwe na Sunday Brian izoba ryo kubanza ebiro na 28 ukwezi kwa mwenda 2020 reka tukwereze imitwe y'amakuru kana bwanyuma tugakuretere ombwijire Okushabira ihanga Pastor Kayanja yashaba abanya-Uganda okukora obusingi. World over, all eyes are on Uganda. Obushuma bw'empuno mu Ruhoima polisi yatera amasaso mu mwanya okucungura nyakuteekateekwaho. Ejura y'ihunga ecwekereza entookye omu Ruahi Town Council omuri Ntungamo abahingi nibacura. Twandikira gavumenti egire tiyatuyamba nitwitereza cyo kurya bwo kuba twagwaho n'abana biti twine cyo kurya ngweno twandikira abangwa bebembezi abahigura abahasi batuyambe batufunire kitwarya bwo kuba twagwaho turi ku Emito y'amakuru yabane kukibwaho enturire premium Rwanyamahembe Sako hamwe n'aba Harris International. Amakuru n'Agacencwire ombwijire ndi Esther ahura hamwe na Sunday Brian. Turugatandika polisi mu Ruhoima district yatera amasaso mu mwanya okucungura amagara g'omushaija owabanaenda kwitwa abataka b'ekyaro kya Butebere North Nyakambu Ward mu Ruhoima West Division ahabwo kuteekateekwaho kuba ayibire enumi y'empunu ekiro ekyanyuma abazi. Owahonarufu yamanyonka Simon Isingoma omutaka w'ekyaro kya Buterere North Nyakambu Ward Hoima West Division kandogu abataka baba nibenda kumwitiro maka ga chairman w'ekyaro nico kimwe. Bakwenda bamanya halakuruga kana kukaranka mu kichoka kiyankaha okwa kajja yata niko bakwenda kumanya ati sazi nabataka bagenzera enju bagenda tukwenda kuturukuma halaruga enda mu byo tukuma kusoma yankaha John Baguma chairman w'entebe yokubanza yagira ngo mukasheshe omukyara sanyu karungi yamuhikaho ari kugira ngo yashange empunu ye omakaga Isingoma eyibabire bibiro mucyoro. Tubabagira ibire empunu bakamuva empunu bamuhondera hano umwange abataka bakanyira kimuhano bayingi muno nibenda kumuteka humuriro atiki nkozere nyaga police hato bumugirondeze nyagisangero mwaye kyonka yahakana teri yange bamugambe empunegyo girete tugitekenka tugibete hano bagirete hano kimanya yakoraki batwagira abantu bonagirora kyonka abantu bonona tali ni nyabasoroize bayesoroize bobonka bocyenyi. Ubwanyuma yo kumusyo wa chairman abataka bayenda kumushandagira obutaka nokwe kweta polisi kije katera amasasi g'entumuki bakamutwara mu cyome. Abebembezi bagira ngo ahabwa abasigazi kubure byo gukora bacyuiremo kutandika kwiba buri kimwe cyona ha cyaro. Bakwibende bakwibembuzi sakale ngiyawe yigura amabati makambare yigura amabati nibagatwaga tubunda mu scrap abantu barore babirono kuba na kasente abantu banywiri nabo ikwaleta mikoro balete bitebi baheza abasigaze bemirimo n'ituke hiyo busuma. Polisi kuyamara kubanagisanya musigazi ekikunga musache minyeto batahira impunuze batandika kuzubaga gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto. Bibiri mu Ruhoima oko twargayo okutera karuru k'eminyeto habwa Isingiro district habwa kansara kujirwa makavuyo enshongero jiro mbamwe okazira ahabwo
aha obo bakwebembeza ngu okubura oburinganiza omu batebekanisa nicyo kikurugaho enshongezi bamwe barebirwe bashembirwe n'embare kandi akarura kakatirwe izobe ryanyuma abazi akarura aka kaberekeye simbiremo Frank Kitakuzi Ian Byanyama na Slight Mustafa bit hizire habutikizana omba hagizi na mnonga ba Ian abazirengo babihiro myanya yo guterera makaruru babashohoza get bamwe nibonje bagira ngo batemerwe abo mivuyo ebiro mu karoraka nyuma zimbi ryo mu kampu yo mu Franka twageza aho kutwara abana bembaza kubyama tube twahiko mu muhanda motoka yasika ahesikire nafunda hamasomo gabantu batara bamwe na bamwe ku rugo mu kampu yo mwami Ian bakuntera bakumanyisa sente zo batekaho kubasa kubarobingira abana batanu mu muriyeco kumbagize ntono abana abo tabarumwa abo kuba abana bitwine bona nabo kuterera ku mwami Franka umbenchi yaho motoka kwesikire bambugana muhanda yitube turehenye no motoka bagitemebera huri bantemeraho mutwe bamfutaza abakube namba tuba tujimanyi. Some of our delegates bagende bweruwe gwanga, we know them. Some of the delegates bali Kampala, we know them, tebaze. So tosobola kujja n'abantu abatali balonzi no yagala atota wanya balonzi bwe bamaze ku verifying abalonzi baffe ne bakola camp yaffe balino of course babadde bakiraba neje basuze ekiro babadde bamanyi nti tebasobola kuwangula. That's why batulumbye nasandi omutabandi yarumuna arwansa barwanise mudogo yaletikanye kamba tekogo mwana muto abamwereka karuko katura nibagira ngo orubajura Frank berujiremo abantu abarenze imyaka kana mahega muhwerire cyango omukwiba akaruru bitwikire Frank ebyona azengu nebishuba tino muntu watari ha district watari ha list ubukizwa kutera karu echo kujya napingira abantu ebiba nebishuba actually batu atakinjire bije ababayini bagura abantu amtol bayini bagura abantu umuntu omwe bayini bagura miliyoni buri muntu pa head kugira ngo bagizeho kumwe mu kampo yitu bamutwara mu kampo yabo tuwaza kwikaya a district twashanga abana aba babasheme kutera karuru baba abducting mbone baba kidnapping baba yo myanya babarumu tubabikiriza kuza district kutera karuru so tuija ha polisi teka yo mushango gwitu case twagifilinga niyera tuyambe kora petition yitu mu secretariat ya NRM kanda karuru twakatera je tukagira kavu kuya haba bayanga karuru bakagenda akuba twatwine candidates bashatu babiri tine ba complaininga konkorya ninjira yabayine interests zeye ebiyaba nayenda ninjira ati byabasika kunka abantu babiri majority bikiriza karuru so omateka ga karuru umuntu kwakugira ati akaruru niyo nakargamu nugumiza muteza karuru ibi byona bikiriyaho abayitabira mu karuru ka NRM mu district niyemwe yisingero kakabamo emvuye nibagira ngo bino kwerakera ekibina cyakarugireyo kubashobora kandi oburi bwo kwehanditsa Electoral Commission bubasa no kwija kubakwata iba bigambire babwine abarukore byo kuteza akaruru mu kibina cya NRM ko muri ngumwe go kubagarra hamwe k'ekibina mu district stage akwa NRM n'ekibina cyumwe kandi n'ekitiro umuyangire icyo kikwebemberi tugira ngo twene mu ko mwita kwingi reka bantebete badeko mu office twege tuwabagakanisa turebe songa zabo esonga kandi basituganda twasanga esonga enyingi zigwetaga kukamwanya ayibaterira kabu abamushonga zabo twazigarukamu izimwe zahwa kandi zitahwa twikiriza n'akaciko ngo tutakashire kuzo ombwire obwo kuzo mu nomination tukarengwa tuze aha ground tufune information akuturashange nicetaga karuru ninga nicetaga kugira iki twakora ombwire before bataka closing nomination nikizakorwa in time timbasa kuzo mu kindi kibina mutakamanyire batakanjwerire mu kamanywa karuru kansinga iki kinyange no kuyo form yo kujya mu nyahandi nzo mu kindi kibina iyo nshonga yanje iri kungira mu mpame batuyamba bakatukorera bakatugarukira mu nshonga zitu zikaterera
kino gukora complain indije kuba ababi batwiro bururu mbyaro bagize ki bakiruho kandi batujurira amutiyana gabe atasireje akarasime kuba natera abantu maganaso atatu bururu bareta ho bururu 85 atatu kuba gisira ho bururu 85 mutiyagira ati yasenga mwetu wasaramu ngo abo bine complain zabo twahandika abindi topasanga amuda complaininga tubanze turebe icyagamba n'amazuma n'ingatamazuma amakuraga gasha kwa Ruth Nwamanya na Felix Nduhura. Omugandi bab'ekitongole kya Electoral Commission bashaba bari kwihayo amabara go kubikiriza okwetsimbaho omukarura kabona ake2021 okukora terebiragiro byo kuronda karuru babase kwikaja muheru go kutera karura aka bateine kuteganiso byagamba Latifu Ngozi orukore byo Burom district eyambara kandi oguno byanatora nabamwe ombar kuza kwetsimbaho omurimbara. Erizoba ekitongole kirukure by'ubururu omurimbara cyakira abantu bakurenga 8 abantu benda okujwekera abanyambara ande ngo zitakushana aba baraburwa okugendera abiragiro y'ukurunda karuru. Mr. Mwetaise Bitabara, you get a band of money and start giving people. That kind of corruption and bribery is not allowed. Then there's use of foul language or gamba kujimanga na batari wawe simple because you're competing, you start abusing each other, also that's not allowed. Ebindi biragiro byabesimbiriho bine kuratira bayongera okubigambaho. Don't expect you to carry out very big rallies. If you have to do it, you can use social media, you can use SMSs, WhatsApp, Facebook. If you have some money, you can go on radio. Abahandikwa okwesimbaho binji barwo mu kigombe cya Ant. Imbere ahabwa Red Kansara Kamukuzi Ward nemwe twideseruza mwenda bara nyowe ndigereyo nanye ndi umwe muri yabo okugira ngo mbara stage tugitungure kandi okutunguka kwayo ntitegwa kureba ngo twa designinga policies timbira hakibina ekibakwita Alliance for National Transformation ekiriko bembero general gishamuntu kandi kibine ekyo nshangire values zacyo nizabasa kugira ikizakorera ihangeri nambara in particular. Omubandi abayihanditsa harimo Jomo Mugabi orukwenda obwa meya abwambara City South. Ngabo kureba ngo nahandi kwerizoba iyo ne buri kwetengesa mu Electoral Commission nabikiriza durante ya kashatu abasho gutanga kanso naho to ka independent abwensonga yuragiritize zagira umbururu ekitongore kirukure byo kuteza bururu omihanga ryona ombwirobo nchandika barukwene ntebe zebyanga okunoko kwa abero 2 byokwezi kwikumi omwaka 2020 abero 12 ni 13 byokwezi kwikumi nabo kutorana abanyishengero Rede ba nominated ebiri 12 na 13 ebitabitebekanishibwe ahawambe bwa parliament obwijo nkabanyesimbire ngabiba parliament kunkandi kwende bendera NRM akaruru kazamwe mifuyo aba TV West ndi Senyomo Gideon na Aiden Bataringaya mwari mnonga abashaki bitu bamakuru oko twargayo injura yihunga irimo rubare hamwe n'umuyaga icekereze ntocyo muri cyorobo Orentobo Right Town Council omucyare cya Rushenyi district ehantungamo entoce nizo zikizeyo kusisikara kandi abataka bino kutina ngo abo kubamba basa kuterwa njara y'amani ahabo kushanga ngo ebitoce nibyo byo kuriya byabo kandi umuba kwiha na nentasi. Urugambere ibi amakagara kurengo muri Nkago mu cyaro cya Rushenyi mu district ya Ntungamo amisho bagahangira iguru bwa nyuma yihunga kucwekereza entoke zabo. Enjura yija nihunga linji munonga turebe mitumba yatandika kugwa turebe nsi yona yahinduka amajuga yatandika kwenda kugenda mbeno rutoce tuba turyaho turutoce rubona rwaho entoce ezi nizo zibenze tuyamba turukuya musikuru fizi na zarone zibenze tuba twine turukushemesa abana turukoze entoci mwe tubenze tuziha
mbwenu ebizo bitubiroho bisyoya oyihiraho abataka okutina ngo babasa kwiza kuterwa enjara rwaranda hona ombito cyomu nimbo bembihe ntasi y'amaka gabo ekintu kibagemeseze kushaba gavumenti ngo ebahe mukono ngene twandisaba gavumenti egire tuyamba nitwituhereza cyo kurya bwo kuba twagwaho n'abana bitu twine cyo kurya mbwenu twandisaba ngo abebembezi abahigura abahasi batuyambe batufunire kitwarya bwo kuba twagwaho turi kuba echaro nicho chumwe cha rushenyi rwahita unukanso muri ntungamo nikigamba kuba ebyo kubyara emiti bakabyesasara kare nuko kuraburwa kwenda ngo hati babyara emiti okwehare bigwereza nkebi gashakwa Simon Ayamba Wabari mlonga Simon Ayamba tukuza kuhumuraho nyenda kwishya ngo olupapura rwa New Vision rwashoire kandi bakuretera binji ebyo takuza kuferwa waheza kuregura izo bari yanyencha kare omuharumu eki akabi akari aha kubureshagama na munongo mucara y'abanazara kandi nana yaheza kuzara shomorebe abantu kibari kugamba ahambera nkeji kandi n'ekikuretera omuntu yabureshagama kandi na government ekeri kugamba aha kizubeki bukede nayo noja kuba nojetungiranye nchakare kandi bakuretera ibikwatirine na n'omugenzi seya ningashise bagara kandi bakureterana n'abakazi abe nakira ku chakara nabo ebyo byona biri omurubukede yawe yanyenchakare ebyo abantu bakumugambaho hamwe na nebigambo ebyabe akira kugamba ebyo makuru agosheme kuba nobura okuferwa nyenchakare twaza kumura nitugaruka obu n'obuhabuzi ahabyo bwegese handika akagambo kamwe ninga tubiri aho riyo noshoma obura kugarire mwamani rebeka ngaho kushomera tariho cyakubasa kuteganisa obwe bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese Elizo bakanatongana narango bashaza mu bururu konka serzi babanze bagarika petition yanje yinagizireki yinatiri akwa petition yanje negamba serzi 19 negamba serzi umusharu akwa serzi umusharu mwene umuntu yango numufera bwo kuzomusero nkiya mu 00 Emito y'amakuru ne kukibwaho enturire premium rwanyamahembe sako hamwe n'aba Harris International. Ibura ry'amezi mu rubushenyi abataka bacire mu kweyombekera emidumu. Abantu betuye keki tubaka kugira ubuhanguza bwa mijaga bwo kubatuga kwasize. Mwongere kuratira amateka isi yarabura barkwandikwa kwetsimbaho umurimbara. Agebye mzano Liverpool neritana na Arsenal kireki omumpaka za League ya Bungereza. Emito y'amakuru yabane kukibwaho enturire premium rwanyamahembe sako hamwe n'aba Harris International. Burigomwe ashemeye kugira amagara marungi n'amashemererwa Kazire Health Products bakwinire cyama cy'amagara marungi bakuretire Kazire Power Tonic erikorwa ku rugo mu kicuragenyi entetere umurondo hamwe na cactus nehwero mu kwigura misi ekwamani gacenje ombasija eyamba nabo abari kushesha kubi eyongera namani omubiri na Kazire Red Tonic eri kwigura nsheke nemisi ombakazi ecengira kintu ehwera bari kushasho mu ndanto yayizira kutereza amagara n'amakagawe omunshonga ze cyenje abacara munywe Kazire Red Tonic kandi abasheyija munywe Kazire Power Tonic mutunge cyama cy'amagara marungi n'amashemererwa umukayanyu okushubura tera noti musanze 82 kinana 16 22 bihamibwe UNBS Rwanyamahembe sako yakuretera obuhereza bwa bank bwo murembe twine obuhereza bwa mobile banking no basako sesimu yawe okubika ningo kwihayo sente otizira hasako imata *255 *2 mukaga hash deru oyimate yes twine ronde zemiringo yona keza bashomesa okutunga cyapa citaka kandi okutufunira ombwire
okutunga roni toine kubanza wagura emigabo ninga chete shares. Amagoba gitu nigagenda nigachendera mu kushashura chete reducing balance. Tushanje achitebe chite chikuru omuri bwizi bwera town council no mataji gitu nkachensha matown na kazo aha kazo roundabout ninga tuterere aha namba zesimu 0782 ashatuna mshanju chinana na mshanju 16 ninga 0723 mshanju na mnana 13 16. Back down. Hango. Stole kiki. Obulamu buganyi. Lwachokoze ebyokunywa bya Bulamu Masters. Bulamu Masters. Bakaita Lweza Mulondo. Lweza Mulondo. Kajja kuza mu timing. Ozibukule sitro zonna. Sitro kiki. Emisuwa. Ate si kyokka. Kano bakaita Bulamu Masters. Kumbucha muzuri sana. Sanyu lya bakyala. Lweza Mulondo ne kumbucha muzuri sana. Bisangibwa maduuka wonna mu ggwanga. Essimu 0770 Tunywe Lweza Mulondo ne kumbucha muzuri sana. Aba Besania Sacco abarukushangwa aha plot 85 High Street Zebra Crossing Mbarra bakuretira obuhereza bwa mobile banking. Kozesa esimu yawe y'omungaro obiche na Besania. Owa Airtel imata *885 mwenda hash oimate OK tamu merchant ID emwe ishatu mwenda ishatu tamu mhendo gwesente ezorukwenda kubika reference number niyo account number yawe tamu pini yawe. Owa MTN imata *5 ina hash oimate OK tamu merchant ID Besania reference number niyo account number yawe tamu sente zorukwenda kubika na pini yawe. Bakwinire n'obuhereza bwa loni kandi hari abo ba member abatunjira oburemezo mu kushashura habwa COVID-19 mutushire aha office ninga mataji gate Rubindi hihi na Total Petrol Station hamwe n'ibanda hihi na Stanbic Bank. Esimu noti 3 abiri na mshanju 85 Banangerero sirina mani zenansi by'omubiri mugonvu obona olwala. Hello. Owaye kyeki kukyamudde bwe kityo ono gwe bayita ntungasazi kyakunywa ekiwonya ennyonta kizaamu amaanyi kimalako stress n'emigaso emirala mingi. Leka muwakake ono ye ntungasazi drink. Ntungasazi drink aliyisa na appetite akolebwa mu kitiko omubisi gw'amajaani n'ebirala kyatongozebwa aba UNBS agulibwa 10 lwokka atanaweza myaka 18 tonywa. Ntungasazi akolebwa Emanayera Company Limited w'omusuubuzi kuba ku ssimu ezo. Ntungasazi alcoholic kombucha. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Amaizi agali kusingayo kutambiriho ni okra water. Ni marungi amagara gawe kandi nigarebeka gye waba okwisa ecupa ya okra water noba ori boss. Nigashangwa mu maduuka gona na za supermarkets omuri burengero rw'izooba no mu ihanga lyona. Waba noenda kushubura bashanje Mbarara aha Tatitwe Road omwiguru building hihi na Kakoba Division Offices ningatera noti 775 32 10 ninga noti 782 6 Okra packaged drinking water, best mineral water, 100% natural product for life. Hello? Police! Enze kayibanda banange mujye bunyame ngude mubatemu. Bantu mudati banekede kandu. Ayo data we bakutemudewa ibyo muwendo byange byona babituti sawa yiri ngaruke baranze ntite kuyikwata ko bayinda konga baresemu bo kayibanda sente ndamwezi sente zona bari zituterene bandekera mukama nayamba no kubuzabuza polisi kwa nyini kati ntwala mutwe kayibanda atakoze abuzabuza polisi mabye byo kubene bareka sete tekisoboka kayibanda katuni biriza mukama nayamba bwe buremu bwange ali wali atundira wali yafani mugene mukwata omusajja wali mukama nayamba drink ali mu ekyama atenga yatongozebwa ba UNB. Yes.
icyo kunywa ekiri kubobeza omumiro ugashemererwa ni nkore banana tonto. Nkore banana tonto ekozerwe omu bitoke obwoki hamwe no mugusha. Manya aka ni karakita ubuzima. Iwo taferwa bunusi. Nkore banana tonto neizira omucupa ya mils maganashatu tere kuretera hangover nekorwa aba Akahama Enterprises Uganda Limited okushubura no kumanya biri kukiraho tera noti mushanji 58 ananibiri 54 notina ninga noti mushanji noti 5 11 19 14 ihamibwe UNBS utakajinywa utakayikiza imyaka 18 y'obukuru. Nkore banana tonto na keita ubuzima. Nyenda futera abahingi bitu omuranga habyo kushoroma omwani. Wana oza kushoroma omwani linda omwani gwawe guhiseje gutukuzeje kandi watandika kushoroma oshorome omwani oguhisize. Washanga harimo guhisize kandi no gutakahisize reka kushankara kukama. Torana mo guhire gonka obe ngo washoroma. Otorane nkogo gunye naha oguhireje utatorana nkogo ojangiremu omubisi aboka ko kushoroma omwani omubisi oshisha kati kandi no mutino gwago tukuba murungi ko kushoroma ogwo mwana oguhisizeje nigwija kuba nuguremera kandi nebirungo byago niba biri birungi. Good morning. Good morning. How is lunch? Oh, wow. Thank you. Mama tunulira kituzi. This is my train one. Inze. Nina busatu buli lunako. Jeri ntambula nako. Akareba. Yakola kituzi yebale. Atenze nkawo ako omuliro. Kituzi healthy drink kyekyokunywa ky'ebirungo ebisatu ebiri awamu ekikamuddwa mu butiko obwaffe obwa wano. Kituzi healthy drink kijjuddemu emigaso nfaafa omuli zinc, fiber, vitamins n'ebirala bingi ebiyamba omubiri gwo obutalumbibwa ndwadde ate nga tekitamiiza. Kituzi healthy drink yakakasibwa ekitongole ekikakasa omutindo ekya UNBS. Essimu 0787 345 31. Amakuru gakiri agacenshire bari mnunga kugumana ito turugumzamu ihango ry'erizobe kanse ya Rubaga Miracle Center Cathedral erikwebemberwa Pastor Robert Kayanja bashabiri hanga lya Uganda okongera okugira obuteka abantu okukwatanisa kana n'endwara ya COVID-19 okukizibwa. Pastor Robert Kayanja yashendekerezibwa omukazi we Jessica Kayanja kana agira ngo abanya-Uganda bagarukira mukama buri kimwe nikiza kubasika. Kyawe imbabazi Yesu nonyeta kushemeziwa neshagama yawe. We must, number 3A, accept responsibilities. We have not accepted responsibilities before. Then number 4, which is why we must yield our positions. Don't surrender them, but yield them. In the book of Judges, when Israel was in trouble because of sin, they cried unto God, and he heard them. Day of Atonement. The Lord has given us the scripture from Judges chapter 6 from verse 1 to 16. We decree and declare that every demon that pursues us this afternoon is falling into that red sea. Who stands in proxy for the blood of Jesus. Let's love one another. Let love flood like the river Nile. For the Lord will bless us mightily. In the name of Jesus. I see the gates are open. I see the gates are open. I see the rain of healing again.
protect all our presidential candidates, and Father, give them wisdom and encourage them and strengthen them. Devil, you are defeated. Logo Pastor Robert Kayanja wa Miracle Center. Turugumzamu abanyakisoro batandikira kujaguza ekiro kikuru ekyengaji kwenda ngo bongere okutungura by'oburambuzi omuri kisoro. Medad Tuonjire oyo muhwezi wa Magahinga Warden asimira abanyakisoro okweta b'omuhurureji hakiro ekyo kuza engaji. Nano. Medad Tuonjire agizire ngo munsi yona harimo ingagi z'emiringo ebiri ezirimo Lowland Gorillas na Mountain Gorillas eziri kushangwa omashuma ga Uganda bwindi Magahinga National Park hamwe na Congo. Then we also have another population of the gorillas called the Cross River Gorillas. They are in Nigeria. So the mountain gorillas are only in Bwindi and the Virunga Conservation Area, which is Uganda, Rwanda, and Democratic Republic of Congo. Agizire ngo marindiro aga n'umwanya gw'abantu aboruganda rw'abatwa babire n'abatura bari kuhiganisa enyamishwa konka bakabihayo. But because of the conservation reasons, some of the activities were not friendly to conservation, so they were evicted out of the park, whereby the government and some NGOs bought them land where they are staying, and now their life has a bit changed from the worst to the best. Ayongere yagira ngo okwiga enyamishwa omu marindiro nokukyeyongera ahabwa abantu kubura ebyokurya bakasharamu bakaza omu irindiro kwiga ngo kwiga enyamishwa kikiri ekizibu. People had no enough food, so they resorted to go to the forest and hunt animals for domestic meat. This is whereby we had a challenge where we lost one of the famous silverbacks in Nkuringo group called Rafiki that was killed by a local poacher. Medadi ashabira abataka okurinda enyamishwa babane benda ihanga ryeyongera hantasya. I would like to let you know that conservation is not one man's activity. We must join efforts, we must join hands to have our ecosystem conserved, to have our mountain gorillas conserved, and it will be great to always hear that the population of the mountain gorillas is going high. Definitely within these national parks, we have other activities that take place. We have the mountain hiking in Ngaga, we have mountain hiking in Muhabura, and the uniqueness about it, even it has a crater lake on top of it. Abantu abetabiro mu by'oburambuzi nk'amahoteli nibagira ngo batungire obuzibu bw'amaani ahabwo kubura obutare nibashaba bawuwa okubahwera kubarondera obutare. We have challenge of markets because 80% of our coffee is sold and brought. And we have challenge of coffee diseases, like coffee-borne diseases. Abaturage basimire gavumenti ahabwo kubarindira enyamishwa ezi ngo hino kubaganyirwemo. Bagamba kintu kibaleta tuwarize mu Uganda tukakitanisa n'enyonyi n'engagi gorillas n'engagi wakwate engagi okaza mu Uganda tine mujungu aragaruka mu Uganda okwa ekirabaleta n'engagi gasha kwa keta tuzarirwe. Bari mulonga Kate abekitongole ekiri kureberera amahamba ekya Uganda Wildlife Authority berarikirira bombaro gwenyamishwa eziri kwitwa kweyongera omu mahamba na munonga eri akatonga eriherire district eya Chegegwa. Nikigambwa ngo hehi buri kwezi enyamishwina nizo ziri kwitwa omu ihamberi kandi okurabira mu kuzitomera hamwe na no kuzihiga. Aba Uganda Wildlife Authority okwayukutina ahambaro gwenyamisho gurukwitwa omu mahamba kweyongire no babire nibabugana abanyamakuru omu ihamberi ya Katonga omu district ya Chegegwa.
nebagira ngo omuzego kwiga no kwitenyamisha kurabira omukuzitomera nebyiruka gwenegezibwe biragiro byorobi aho kisanyo ngo abarukuzita nebakwatwa bagaruka babarekura batine cyango ekibakozirweho abanka government nekintu kikuru kureba umushonga ya ukukira munonga yaba abarukurenga aho bakakore ebe bintu bibi nk'ibyo kwitenyamishwa yamani ero kutahizi hakatahiza n'abantu bona bakikoma kotsi bakabarekura bakabahereza bails bakabahereza za police bond bakabskondinga bakaba no kustiamuka. That is the big challenge. Aba bongire bajyangu barinda amahamba ahabo kwenda kutungura ebyo burambuzi no kurinda ebyo bahangwa nibo bamwe na why introducing even wildlife into the national park. I mean domestic animal into the national park. For example, watembwa ompaka watamwentama embuzi ente na buno shanga bakucharginga million mushanju million mushanju ninga imprisonment of 7 years to 10. That 10 years, that is too much. And then we survive as a country because you could have heard that tourism control, as I talk now, contributes more than 70% to our GDP. Amahamba gatigine kizubu cyo kwitenyamisha konka bit changirongo n'abarisa b'amatungo n'abarisiza mu ombuhenda beragiro gahendera gaturiye nyamisho burwire abako ente kuzukuzo mpaka nzitware ngoha domesticated zigitwara mpaka ziheye ndije ngoha wild zigigarra nkahi community hato shanga nawe yaruzinga ente nyingi yaferwa nenyamisho zitu zafa. If these wild animals cross to the communities and cause damage to the properties or cause death to the people, we are supposed to compensate you. It's clearly stated in the new law. Abatakabone bashabe kitongore ekya Uganda Wildlife Authority okusemishomo ekwatina nenyamishwa emigaso yazo nebiragire ebiri kuzikwataho aha muntu wa hansi gashakwa Philip Murangira Chegegwa Philip Murangira twazagaruka twahumura tushine yagandi otakarga Natural Plus omwana kwa hekweza kuzaro bino busirapu oba kubateka na ubusirapu n'ubuyambo umuntu omwana kugira ngo agiremu endwana saka koko kasirimu just in case kwa kubahabaho ka contamination akuzarwa kwa kubahabaho any problem zagataho ngomwana yazarwa riti obwiro kwinja abana mbazarwa batine ka koko kasirimu ajukwatwaho umukuzaro twana izabana abantu bazaro mwingwaro akakuzaro wa traditional birth attendant ebyo details ezo nabata kuzimanya then tuinombazo gutukomwana ahwa ayaza kuzaro hati chumuyamba umburugwe already kustanda kachiro muto kukurwana saka kukukasirimu hatuwe developing other immunity so noza kushanga ngu hatu by the tulinkara 90% kujanga abana bona bo kuzarwa banigana abana nkanki 10 ninga batanu no kuzarwa binaka kokasirimu kandi waza kubitaje noshanga ngo abakazi abina abana binaka kokasirimu either tarakozera internet ngo kutwamugambire ninga tarazarire mu ngwaro ninga omwana we tarabonere kariya ubu tubazo kubahereza immediately bamara kuzarwa manyamagara gawe shemererwa n'abanywanyi bawe ubwe muri kunywa icyo kunywa cy'enturire premium kacunjumure wabano kanywa enturire premium nekorwa abakozi ba Red Star Wine okushubura tera noti umushaje noti emwe nkaga na mukaga noti ina 5 ninga noti umushanje ibiri kinana na mushanju 5 ananemwe nimbachira Allen Interiors. Allen Interiors ni shamaduka erukuguza ebyokukozesa omunju by'omutindo amatara ga chandelier, shower mixers, hand wash basins, toilet seats, shower cabins, kitchen sinks, carpets hamwe n'ebindi bingi neshangwa hagutorwa akik Nyabong Road orwaruga Ombas Park kuza omukirungu mbalala kumanya ebirukukiraho tera esmwe 0 ina mushanju mukaga rwenda 21
twabashemererwa basebona banyabo mwikikane babaletere cyo kunywa mwareta cyubana banje nyowe ningenda tukundine banana drink tonto nicyo kunywa kirungi munonga nikicendeza stress nikireta appetite nicoza ebishajo mu mubiri kandi nkigarizamo amani wakinywa ati kikareta hangover nikikorwa mushande omugusha na nobwoki ecyo kunywa iki nikikorwa batukundine Enterprises Limited abari kushangwa Shema Kitagata Road kandi chamibwe aba UNBS iwo mushubuzi nogo uri kwenda kumanya biri kukirayo teresi mezi noti mushanju 2 542 02 hamwe na noti mushanju noti 3 4 4 18 kikunyibwa abantu baryansi y'imyaka 18 nanye mumpe tukundine majema utamira kwa sauda erozo butwa mu shagama kandi ahereza n'amano mubiri Arvera sauda erakorwa mu black seed hamwe na rukaka eratamba mushisho gwa buri muringo kandi eroza no muntu pineapple sauda erakorwa mu nanasi hamwe na black seed eratamba ndwara z'amagufa zona hamwe n'efumbi W kombucha sana erakorwa mu tangahuzi hamwe no mujaji era appetite yo kurya hamwe na mani go mubiri okumanya birakiraho terera John Wick futayebwa hari zira mushanju 2 nshanju 2 noti mukaga ninga noti mushanju noti mukaga nkaga nemwe 5 2 na mushanju Yes, my name is Joseph Kenya. I'm an artist, I'm a visual artist. Been playing Super 3 for a while. Then they called me, I picked my number, then I won 1M. Here we are. This 1 million, just use it in my purchase some materials as an artist. And also, yeah, have a drink, a little bit for the weekend. Yeah, man. Blessing. Uriyo ngombe chi oine famu no vija no yosebyoma ningori makanika aba ingiko twija kwera twine byome bya buri muringo nka cutting discs, welding machines, emsmeno, drills za chizo eranda ezomurembe emiko, painting brush za spana zo kanikisa za generator, engufuro, water pumps za butsi nebindi binji nituguza kamwe na wholesale. Ingiko nitshangwa mbarara omusite ahanteraniro y'uruguto rwa Bishop Wills na Mbaguta Street ahashungeine na Mayoba House ninga tuterere simu noti mushanju notina 2 nkaga na mukaga 5 ninga noti mushanju 5 nkaga na 8 5 Ingiko, make the world in your hands. Na baby junior chimbo na rukundo ya mama no kuleberwa kwa mama na baby junior chimbo na kukwata kwa mama na nsinjira alizoba na mpuza bulikanya baby junior chena kumba abana bishukuru banje okwaho obsinje echama canje nimbasiga amashitaga baby junior jeri buri zoba nahumza ayorobya kandi mwana wombero gw'abana ni murunji kwera indobero buri kwefa diaper ombero gwomire no guri kwehindahindura extra mulondo ndange kyakunywa kisufu abaferete baguza omulondo no kwina kubako kirungi tulumirirwa bulamu bona amakago oligeza n'okikombako mubiri gukuba n'obutwa ne bufumuka mubiri guba bulindala neyano bakunyoma nakomawo kizibu kulo obusimu kirungi extra mulondo gubawettanira bayina n'akananasa akavumula lubyamira appetite kajongerako okukololakolola n'okussa obubize endwadde zekasaanyawo kirungi extra mulondo. Otwiro oyina obuzibu n'omubiri gwawe ekyokugarukamu ni kyeki Glow Cosmetics ekolire Glow Creams ez'omubiri gwawe guli kwetenga okwoloba okuboobezebwa na n'okubeera izooba lyona oyina omukolo gw'oli kwenda kuzaho nk'amazaalwa mama wow Glow Cosmetics ekatongozebwa ekitongole ky'ebyomutindo UNB Data! Airtel kugona modeko. Double data ne serious smartphones. Ekyasinze okubeera ensava mu Uganda.
Gula smartphone eya 3G oba 4G teka mu line ya Airtel wefunire bonus wa data ebitundu 10 ku buli 10 okuva mu Airtel ku bando zonna eza wiki ez'omwezi ku buli smartphone empya eyungibwa ku Airtel mu myezi 3 egisooka nyiga *555# okunyumira double data ebyo bye biruma abayaye Airtel the smartphone network erungamizibwa Uganda Communications Commission. Hello? Dude, United on fire. United? Rashford is unstoppable. Tell me you have DSTV, Eddie. Do you know that I get more than 20 live matches on any given week? From the best leagues in the world. La Liga, Serie A, the Champions League, the Premier League. Oh, what about that? Do you have Premier League? No, we don't have that. Eddie, if you're going to spend it on the best football in the world. Get an HD decoder, a dish kit plus installation, and 1 month of DSTV access for only 159 shillings. Tachiru kwerarikera ebintu byona nibyeyongera kubonera burkasheshe birito babe baryo murundo gumwizoba amasharura hati twine nago kugusa mwe bari kutereza ndobo ndati tubasa kunyamate kandi tukurya namahori tukaba tushira gugu makagati y'ikiro ubwo twerarikire turukutina kungahati ibi byo kwerina tubyina mu kwerarikera abana bagemerwe agize ndwara za mutwara abantu enguto nyamwingi zombekerwe amakuru ibyempurizana birobugabe bw'abantu weyongeye kubagere kandi abanyarwanda benshi bigira gushoma hamwe no kwandika we bari kuteka kamwenyero mu kagito nango no kwetorora ihanga twine turiniwe borkaire umuri buri muringo gona akuba nturebe yiturukuza. Turugumzamuna makuru agacencuire bwanyuma y'abataka okurugo mu Cyabujimbi okumara emyaka mingi batine mezi marungi aba bekozeremo umurimo nuko kutandika kunduza emidumo yafire abantu bajangu babe bamara hihe emyaka eri kurenga muri 10 batakarebaga mezi marungi. Ebyaro ebiri mu Kigombe A, Kigombe B, Kigombe C, omuruka gwa Kigombe omuri Cyabujimbi district ya Bushenyi nibyo bitwire byino buzubu bw'amizi ahabwe emidumo hamwe na za nayikondo ezafiri. Umwanya wo gwakaziko tugire kizibu cyamiziga katomo umudumo gwo kubanza ubwo gwatisikara tuya twatogwa kabiri na gwa yanga ngweri kusi hati ubutiro gwa kashatu kano batire emidumo ebiri icyo njyango abantu becwekeki tubasa kugira ubuhanguza bwa mijaga bwo kubatuga kwasize konke kikozo rwoha license umudumo ko abantu basindika yo mwana gumuyera rikiriye hararo buterezi enjure kigwa osindika mwana konko kumurya otinire habwe mbebere nkahi aha mwanyogo amisi gabegaro konko kugira ngo atuyambe abatajirata ataho kurinda patience ayizera karekize bucitu nk'abakazi yitwe akatuyamba akagaza hamizaga. Abera umugezi Sarungo yagira ngo batwire no baterera umuranga bebembezi abahiguru konka tine kibara bayambere konka habwa rukundo ya patience no mushija we kizire na ikamwanyogu yagira ububagizi bw'abasize kutuhereza nk'umuntu musya kandi atari w'icyangiki nani mpabura ahabebembezi batahibanje ngo tugezeho twatanise n'abantu baburijo abo ko baba abantu mbabatwiro bururu bwabo mwenanisha batubakwatanise nabo tugire cyangwa kitwabaganyirwamo batwendike tubahereze abataka nibagira ngo kibirene cyo batwara ahagati y'esha hibiri hamwe na nesha ishatu umuntu kuza kwijuze kidomora ahabwe medomo kufa munekezi cyamisitine cyangwa munonga. Abataka basimira abo bona aba bakwatireho okureba ngo batungamiza marungi amakuru agagasha kwa Adolf Ayore Mnonga Adolf enganzi y'ubukama bwa Toro ahigire government okongera amani mukutungura ebyamakoro hamwe no kutungura emyoga ombyaro ebine bindi abigambira mu district ya Kitagwenda akubuganaho bakuru okurugo mu office ya mukuru w'ihanga n'ekigenderero cyo kutaha umuhanda okuba kubasa kutungura abantu abombyaro. Enganzi y'ubukama bwa Toro obwa hati negira ngo government eyongera amani omukutungura emyoga eyo mu byaro no kweba base kubingo bworo mu bantu. I would have wanted your office with your new coordinator to give a monthly report of advancement. Our district development officer
Don't fear to contact me anytime. I am available, and I'm lucky that God gave me the brains. Thank you. Ebi abagambire obuhirare musoke orukora hanshonga z'emyuga obwabera ry'omuri Kamwenje okureba uko abantu batekatekerwa okutunga sente z'emyuga. We are setting up industrial parks and skilling centers. And those industrial parks, apart from skilling, we are putting up state-of-the-art modern machineries for production. After you learned how to make a shoe, use the machines to produce the shoes, then take to the market. Hirare musoke ogwatongwizehwe hurro eyokubangura abantu omu myuga y'eby'emikono aharumwo kukora vinyo okubija okose ebyoma hamwe n'ebindi bita bamwe bagambire batwire nibarabamo. For so many programs with government, web, emyoga, but our proposal is big. It is still big. Because to grow this factory, Okuranguyamara Echitagwenda Yonanga district and neighboring districts, we need more support. That's why we are still handing over this proposal, and we request you, Omubwewombo Mukama wafe otufunire yakadde ogishome. Omwanya ogwo gwesirwe St. Joseph Foundation kandi ho naba baraganisibwe kukwatirwaho government. Tugenda kukwatagana documenti zammwe bagambe tuteeke wano tugendeyo bagambe tuteeke wali tunagenda okwetoloola ng'ekiri wano njagala nsange nga products nga 10 nga ziri under 10. Mukole tomato sauce bw'aba alina akatale weno, mukole wine, mukole obuugi okutabula obutabuzi kasooli n'ebintu n'okolamu obuugi nawe olina kulinda bw'amaganjo ate nga kasooli aveeno. Okurugerera hari omukuru w'ihanga zimwe hanteekateeka ez'okutungura abantu n'okutandikaho amakorro omu ihanga rya Uganda kihwera hakuheereza eminyeeta emirimo. Amakuru agagasha kwa Anthony Atwine. Awari mnonga Anthony twazaga katwahumura twijanaga eby'emizano. Wefunire airtime w'obwerere wamu ne MBs ebisangibwa buli cupa ey'ekirawuli eya Pepsi, Mirindo w'ekika kyonna, Mountain Dew oba Everbase. Kyekyo airtime ne MBs bya bwerere mu cupa zaffe zonna ez'ebirawuli. Kebera wansi w'akacokolo owereze kodi ku 7888 wefunire airtime ne MBs ez'obwerere. Teri kuba kalulu, teri byaddamu ogezeeko, buli omu muwanguzi. Obubaka buno bukutuusibwako Crown Beverages Limited wamu ne banywanyi baabwe Airtel ne MTN. Umikare wangu Nisha Karo gebo Kwatun kasimu kanja Mami kashajinjire Swara ya fakara kasheshe na hinaza kwa simu yanje ya Kwa manye mkade no inesira chokita sorazan Kare ni murwana mukasheshe murwana mwabe ketuzomu mbore ke fresh sora echo yankorire fresh sora n'abantu barunje munonga nibakweza sora kurugirira cyete mu cyaro ubano yendeye ka yawe keje yanje kutaho TV ufa oka laptop yo mucyara yanje game z'abana amatara abana kushoma ibitabo byabo ecyo kwenda nicyo bakukora kandi byeshashura to kutegana no stama koko stama mu kayanje hati nzasimu yanje miga star ibiri mushanju ibi endagironeisha asimu ya oshashura amashanyarazi gawe ko kwezi aho umuntu rebo rwambara no basa kubashanga bomba offices zabo nihuze ninga omataji gabo okwetorora Uganda yone fresh solar niwe bakani hakizibu cy'amashanyarazi. Amakuru ag'ebyemizano bwanyuma ya omwebembezi w'ihanga okwihaho omukingo aha by'ebyemizano ab'ekigombe kirkwebembera omuzano gw'engaro basharaho kutandika ligi yabo ya season 2020-2021 ebiro mushanju okwezi okw'11 omwaka ogwo. Bumwe habukwakuruzo obushazirweho omuntu ebekanisa y'okugarukwamu kw'ebyemizano omu Uganda harimu okuceberwa kw'abazano boona bwanyuma ya wiiki 2 ekitiire ebigombe by'emizano omu kwerarikyerera aha bwibura rya sente aho buri muzaani aine okuceberwa aha sente zirikuhika 24,000.
omugambirizo w'ekigombe ekiri kwebembera omuzano gw'engaro mu ihanga ekya Uganda Netball Federation Wilberforce Matete nagira ngu obukwakuruzo obutirweho n'emwe aha nshonga ahabwa enkirig eyongezibweyo okwezi kwa 11 buli kamu katambulira ku sente n'olwekyo gavumenti ekugezaako okulaba nti kubanga bw'otunulira over 50 plus federations National Council of Sports bwerabirira sente zonna ziva mu gavumenti akati nawe omusaasira mazima otuka ekyamaani oba general secretary n'agamba nani leero munzito yeeko abeera ayogedde kituufu. Matete nagira ngu ekikwatirine n'ebishaayi ebiri kuza kuzanurwamu empaka bahereze kubironda omuri Kibuli, Ruzira, Bombo hamwe na Kivubo. Ubu fixtures zaabwe zigenda kugendera ku ebisaawe tetugenda kubeera nga tubadde tuzanyira Nambole kubanga Nambole kati tosobola okuaccessinga eriyo eddwaliro n'olwekyo bino nga bwe biri bweru tujja kwesanga nga fixture of ngabo twali tukituloza tukikyusiza because most of the teams zabadde zizambira Nambole gibadde gyesalinga nga home grounds naye kakati tulina okuzikyusa. Ogo yagamba hanteekateeka ya tiimu y'ihanga eri kuza kwetaba mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yona ahabwa tiimu ey'abari hansi y'emyaka 21 eziri kuza kutebeekanisibwa mu ihanga rya Fiji okuruga kibanza okwezi kwa 12 okusya 2019 omwaka ogu aho Uganda, South Africa hamwe na Malawi ziri kuza kujwekera Africa. Yo club ya Liverpool netayisa Arsenal mu mpaka za Premier League ekireki aha Anfield. Kilabu ya Liverpool ekireki negaruka mu kutangaza emigisha yayo eyokugaruka ekasinga empaka za Bungereza eza Premier League obwe bari kuritana na Arsenal eyatwire ebikopo bibiri season ehwire ekya FA Cup hamwe na Community Shield. Liverpool neje omupira ogu batine captain wabo Jordan Henderson owatunjira obuhuta aha muzano gwa klabu ya Chelsea eyibasingire na goli 2-0. Klabu ya Liverpool hati ya semizano nkaga etari kusingirwa aha kishayi cyayo ekya Anfield esingire emizano 89 kandi yagwa makazi emirundi 11. Arsenal nayo tekasingirwe mupira gona omumizano 27 eyehererukire kuzana omukwezi kwa mwenda esingireho 22 yagwa makazi emirundi 5. Bamwe ahankunzi z'omupira aho muri mbarra omupira ogu baguteberezaho. Turebere Arsenal ne signing omuzana Gabriel konko umupira go kubanza nubwo ari yazande hojja karakavaringa but ninyesiga ngu upfront ya Liverpool mu Salah Mane hamwe na Firmino nibisha kumutegana samanonga nyoni ngira ngu omuntu ateta kwara akoreje lineup yeye na basa kwisha kukora draw. Liverpool yasimpira nshanju etakutererwa muka kandi na Arsenal nayo ine mpira 27 etakusingwa mpira gona omukwezi kwa mwenda kandi ogungwe gurabe gubyo mpira gwa muheru mu kwa mwenda ntabwo cyo nimpamye nayo neza kurwana kurengu yasigaza hwejo record yo butasingwa mu kwa mwenda. Arsenal zari kugitera muri ndebire kuri atini ogwo mpira Arsenal yatera Liverpool ncyore kandi Arsenal yo fearing factor no chimenti Liverpool ne kwe hayo ye yamana na gombuto esinga go mpira don't na Arsenal ne kujya hard time because nkijimanya nti Arsenal team zempango kurugate tatahamu azira kahindure mbere yo 20 month Arsenal team zencheze kutera impango zikagirema Arsenal ya teteji norera chimenti akiyo fearing factor team zempango kwa kuzikwata zibuzo bingi Arsenal ne kufite umutindo murungi konka Liverpool ne kwendere gwihireyo. Omuzano ogo nogwija okuzanwa aharishahi na zechureki. Nibyo bya Arsenal na Liverpool mpira no gwashahina. Amakuru agitu agacencwire aho nho twazagahendera kandi amazina ni Estahura hamwe na Sunday Brian na timu yone twantwara nayo tukwendezo kurara kurunji na weekend yona eyobusinji.
Emito y'amakuru ne kukibwaho enturire premium Rwanyamahembe Sacco hamwe n'aba Harris International. Okushabira ihanga Pastor Kayanja yashaba abanya-Uganda okukora obusingi. World over, all eyes are on Uganda. Obushuma bw'empuno mu Ruhoima polisi yateera amasasi omu mwanya okucungura nyakuteekateekwaho. Enjura y'ihunga ecwekyereza entookye omu Ruahi Town Council omuri Ntungamo abahingi nibacura. Twandikira gavumenti egire ati yatuyamba nitwetuhereza cyo kurya bwo kuba twagwaho n'abana bitu twine cyo kurya. Mbwenu twandikira ngo abebembezi abahigura abahasi batuyambe batufunire kitwarya bwo kuba twagwaho turi ku. Emito y'amakuru yabane kukibwaho enturire premium Rwanyamahembe Sacco hamwe n'aba Harris International. Okumbere bane kukibwaho kituzi Heres Drink Fresh Uganda Limited Besania Sacco hamwe n'aba RN Interiors. Program okumbireba iwonoberewota. Yes. RN Interiors one osohora Spark ogutombarota akik Nyabong Road. Noza kureba ekizimbe chandikiro RN Interiors. Tayire ziriya hero. Nyenda gamba watahamu noba forced tugaruka mu mundu gwa kabiri no mundu gwa kashatu. Yes. Harimo amatara agagamane cyaho umujo kashatu wayiko mwiguru. Yeah. Tires. Ebyemi bafu. Eche chibafu echo kustama mureke kugira ngo mwana musiba no muzo mu swimming pool. Okazamu amizi gakazamu ifuro rukabimba. Bine carpets zo murende. Nabo zariyo okurambara n'ubusha. Kituze Heres Drink bine cyo kunywa cyo munonga akakipana shilingi 10. 3 in 1 omukasheshe omuyihangwe na wano za kubyama. Yes, Fresh Uganda bina